Mayemo achibiem na na wasemra Adom TV Badwam dwumade yi eso yeda apostle Dr. Nita Kutegwa sene nkwanshan sama wode abreya no pay de adu so no Badwam kase nsam no obetie wo mu bi eni dwendwenase ohemfofra yeyi no na nei wo kasafa won makwan a enye ho yede sansam no ebebro sanso na make say Christ Apostolic sorry dan e wo kofi krom wo boase west insure ton from a wom apasore na eso eno ne sembi na no pay me de bro Adom TV Badwam kase o share live on Facebook/Adom TV extra Go TV ya 119 DSTV ya 280 uko YouTube search Adom TV tube adomonline.com ensem weni bebre wo ho bidi de afia amankwa tamaklo afia ni de mientie se de ensem ni chemo ankasa etie ohemfofro ya yeyi no wo dwendwena se wa Asante Achim South mensimu wa Asante Mantse ye nana komia asiama otosomiansa nana so odi aban hu yaw bepem sabre won mo kwan no yenye samu be samu hwe ya na kan chene chenye aso review ye ni manimu ya besna ban awaba ye se oba ye nche review so besa ya mampa se otu na ni review aso review nasi yo kura ye kokotwa nso so ana mputu ayi ni review isre no yaban se isre na nji review sadam sayem ona na ni ama kire ni aso enwachi kukufu mahene obrempo hene odefo wusu atrema awa Asante Achim chempo enso eni Adom kase atwetwe enkomo omo de contractor craba so enso afi contractor nzi oko no asaba oko e wa mabiu ekwan de problem mai pa kankase nsu to a na nsu no betata kwam ho adrafo no mo de ka ne nam so a omo brepa yi sia bana wa pa foforo se omo modian se obeye akwan ma chempo na dwunu ase kwan omanfo bi nsu a ekwan yi ha wo mo pa eni Adom kase atwetwe enkomo brode banche ni ade a ekuafo no befa fi ya bebre na ade ko igwa so ye ma me no motonton ne ma befa ko igwa so ba so no ekwan no mo de be ko no ntinu e ma ne mo no ko dun kana ne boya de di esra ban se besre na ye kwan de omo ya no omo a no mpa bi papa bi fa me ahase na yutunu so eduru nya bibi nye Esukase bi aton frama edi akire amewi akire Christ Apostolic Church asori e wo kofi krom oboase West mensimu no asori dan ni nyina so apa emu nsem kase yi edeba in break about 5 o'clock na esu frama no e body timpa it is answer from na e bono enu mu na nsoni yesa obe tono ana edanu ebuye nusu no ebuye gu inside ente nipa ba kopena no otewa orehwe niema no so nto no kwan no hyo nso nyame adom ti oprai when pra bia echiso abia emu yedin na ankasa mpo tumi fiase ebaye enwachi Emmanuel ata sabre na owo asori dem ho no mu a asem ni siye etwemu a okwaya resabia ma doctor fo hwe na ma wotimi ekofie sanse wenye prekuru bia ewo no ho me wo ho na me hwe ho se de be ya yemfa boga proof ni gate bia antwan nti se ne be ya obi ntimi ma ho mefa bibi ti me wo ho na na mhu se insure ba na me sha ya popeni bogu ne ma no ntimi sha se mi na afi emframa na ye kese na emframa na ye kese nti mi na de mhu yan se adina jizimba kope na ebibo misisi echi me hu hwe biem ma ko hospital ba to Adom TV Badwam kase no so na Volta Regional Police Command so enya ammunition dodo no a ya wo mo border no wo Accra Benin Contempo no so no ho ene wonsa ekan Posifo nkrata wodi abetu dwa no wachira sasemi esi ya wada wo for riso boso be to sudu nwotwe nkrata DSP Felix Danku a wo Volta Regional Police Public Affairs Unit en sasha se no chemu se posifo na wo mo duty sada no ehun se Hyundai bus and registration number GR 8246Q na efri enkran eko Benin senti duru honom se de osihwehwe ahyan ahodo mu ansana ama wo mo apabaria no ho no ohunu se etu aboba
AAA cartridges carton edusia any BB cartridges nso carton eduso mienu na wonom akyekyere ewo bottom mu a wode niema bi agusuo shenkani anu wotwehyen ni din dia basu fuseni wadi mfie aduanan enum one fofora woka no ho Salisu Jalilu nso wadi mfie aduasan wotwe na wokyere wo mu kwa posifo aso ye kototo wo mu ano wokyere se we enye enimabone na wode agu ehyenim posifo to aso ye won hwehwemu na wohunu se shenkani Salisu Jalilu ena de niema no egu ehyen mu a won pese passenger fo atimu obehaha nti posifo ema ehyen no ekoye ya wochi wo shenkani baako etena se ema ofoforo ede no ekoye wo hwe kwan se nipa wachire ni ebenada oforiso obosome de toso aduonu mienu ode ne bekwa akogina court ma court wedi na asem posi adwumayeko no ehye Ghana fo nyina abo se won pene emesuma sidwadie se ye etuo anase enubone emfa kuntura se ema omayi emu Mantse ne obo aban no abaso wo National Sanitation Day no a yesan eba bepa ho ntoma biemu no eno achi nso osofo a wo hwe eye sanitation ne ho nsam so obo na abaso nso se wono so ede hihye we yaba esanti wo mo nso se police guards no ene wono mo beto wo ho agu monten so se beya ebetimi aya amamra efi ho nsam di betu ase o mai mu ni tichu ene nkran. Last year, we started the pre-Homo War cleanup exercise. And with Nisimpe, Niabola, and a number of the chiefs, we all stepped onto the streets and enforced. The problem we have with waste management is the enforcement. And we had agreed that the Asafoatsei would be our soldiers on the ground. Now that we have taken over the ministry, we would want to commit even further, especially build a whole legal framework, and then also build a contract with an NDA and make sure that our Asafoatsei can enforce the sanitation bylaws on the streets, from door to door, and in the communities. So we have looked at the waste management situation. You have talked about outbreak of cholera. And I know that it could be worse if we do not take pragmatic measures to curb the situation. Nananom ne adehye ye wo adwa asen adwa a no wasen North Mansin mo won fifi Mantse mo se won mo ani so ade hunu no won bota ye se wumasua ebema ne mu so e wo Mansin no monti me ka say 4-unit classroom block ene ne won mo asem aye no foforo kra se be ye ebema ade kire ne adesua ayakono 8,334 Ghana cedis yeah, for my best and getting to 660,000. You considered fund be a baby. You could use a person. Yeah, in Chilima, can be a down. In which Asin North District Education Director Tijani Ahmed Hassan, any suku penyina wode suku yano vido ben. Ya wamusu enya kwenya no kasa wodwumedi na se etwe se wani so saa achedie yi na wahyebo se wobehwe so yie se be ye bechere ama adesuafo no enti nana ye do wasipi ye dasi so nya de me director nka magina ha nka me ya mu de sofo mpa bonkutin na ba mo na no mpinfo na my director do de maka big education enti nana mo send my kende yedasi. It's yes, you don't make good use of the block now with their mayano. You don't see a yen seno, a madachi, you knew one of Probanswa, a papa some nuts and what they be. They don't want to say, Anna, no money at ma, they don't want to say. 2024 presidential candidate na Osanye Mampeni abedi achire Dr. Mahmoud Baumia and party leaders. One people amanyoko no afriase dasi. Ewa mantam no emu waba ye toye afietwemu.
NPP amanyɔkuo ne de nkrata abetu dwa wo mo ekyerese wɔbɛhyɛ na ase akwansra ase ɛwɔ Omega na mantem dunsie yi mu na NPP National Council enso agye atomu a wɔde miamia wodoɔ ne mmara wo mo bɛkɔ nyinaa ababetu dwa. Thank you to Asenti edaso eye in all things give thanks to God. 1 Thessalonians 5:18. Echere esum no timabatintim ewo wonjidie mu ene nkae a wo se ebra wo bontoa ede apre mampanyine akonwa no a odi nkukuo no ni nyina mu no Awurade ebo wo mo achidom. Saa kwansere yi enye chitafo nko an odeda wo mo ase na emom wo hwe se de nka bomu ene nka nko beba amanyukuo ne mpanimfuo ene omanfo a odom amanyukuo ne nyina mu. Akwansra wo yi de ode beso ano eye National Thanksgiving Service a obeye na asesom ewo muslimifo ene kristofo emu wo hwekwan se obehyasie watoye mantemu a ebefra so foriso bosomeda etoso aduonu ensia do wakowie ni nyina wo mfimfim mantemu aye humu bosomeda etoso enai. Enfie nwotwe eni na kane kokobod pani Dr. Stephen Kwabna Opuni awo koto ewo niema hudo bia yede efore no na afi mu ene nyame ya adomu a court ehunu se ni nyina no wayi ede efri no so ne senti ode aseda ena akoma Awurade wo Easter Sunday no mu woni krom ewo doma baabia ne ha ede nyame asepa semfie nwotwe ni wodi na chia ne amo aye nkunimdifo. January 2017, our President Koku Nana Adom Kwaku Ebe president. Almost one in and the bear now to cry. And I am not doing. On him, my town for 2 minutes. Some big many must have some to me so. So, I mean, some men yet on the 80. Now, me and say, Sa Oko, the Beshan Yanko. Wakaka ebra no yesi wo ewo mampanyi John Dramani Mahama epenso a etwemu no okire se de na koku asoye no etie editoto mampanyi dada na nadodanko akufuado amamo ehu. We achieved a lot under President Mahama during his first term as far as the cocoa industry is concerned. Now the cocoa board is on its knees. There's a lot of mess that has been created during the 8 years of former President Nana Adom Kwaku. So, and I leave everything for you to judge. Mamijene no sona Adom TV Badwam kase no ha na brema kwan na media siasa da ya wodia omre no wada age a wode ma yenti ya sha adwuma si o holiday ni nyina ya akona wie yenti wada ro maka ye ho de bonkrata ne biaba online de no so ho ye de toso ye nche ye kwaba.